ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯣꯝꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯁꯥꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯁꯇꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯃꯅꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯍꯒ ꯎꯅꯖꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯡꯖꯔꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯔꯌꯥꯚꯠꯇ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯁꯥꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ Manipur Research Forum Delhi Natraga Manipur Research Forum Kona Thangda Khangnagiba Research Body as a 2001 ge June uprising ga mari lainana Delhi da amadi Delhi ge akoibda laiba Manipur ma bu nungsi jaba mayam na punse laga Ceasefire do not tone graba Manipur da ira protest tauduna awab oiraba Manipur Praja sing ge wakhal lon Putting the power be holdo Nestin amadi TV channel ke media sing na madu nikthi na pibang amdre haiba wakhalon ama ekoi da power padagi madu bu achumba mong da thamna ba karma mong da tawragadi thamba ya haiba du ke wakhalon da Manipur ke karma khara khak thawarga su tawja ke haiba wakhalon da tawduna meeting series of meeting tawraga anda formal oina July ki 27 aduga 28 Manipur Information Center Baba Kharak Singh Makta Phamaganda asumna resolution ama lauki kona thangda Manipur Research Forum haina khangnariba research body ase Government of India ga NSNIM ga Ceasefire Extension Agreement June 14 da tawnoki baduki tung inna thokiba tungoina na thokiba Manipur da mayam haunaruba yaudana horokiba irang duki matung tabada aikhoi ki thokiba irang Manipur da thoiba irang dopu sida Delhi da amadi Delhi akoibada lariba Manipur punungsi saba mayamna karumba kharadi tawse maramdi national print amadi TV electronic media da Manipur ki praja makhaina khaliba wakhallon puning ihuldu khangna amata idabaki mami tabana maram oiduna punsinduna Manipur Research Forum haiba says same as haina July 27 aduga July 28 2004 da meeting anirak formal oina tawraba matungda akhoi ki Manipur Information Center Baba Kharak Singh Makida tawrakanda same kiba setup tawkiba research body amane research body asi 2008 ta amok trust oina Manipur da register tauduna trust amok oirakhi haiba research body ase 2001 ge June uprising ga mari lainana haurakhiba koigi Government of India aduga NSNIM ga inake ba ceasefire extension Manipur da ceasefire extension an tawbaduki matung inana thokiba Manipur da haunarbu yaudana thokiba irang duga mari lainana Manipur da gi mapanda Manipur bunung chijaba koi Delhi amadi surrounding laiba Manipuri singna mafam dugi Manipur ki praja makhaina khaliba puningi ihuldu national media sing television amadi atop electronic media sing da nithina madu phongdok tre
haina do khangan ba ma darkar lai awareness piba darkar ma lai information ma kai do marik chumna thamba darkar lai haina taw khanna ba kano taw ba da ki sem gi bani aduga 2008 ta lisang sinna chum continuity lai rakan da 2008 ta amok manipur da koi ki register tawduna trust amoina amok laiba horakhe Manipur Research Forum se magi kainoda media knowledge domain da thabak tawba Manipur da maruina aduga notice ki apun ba oina social economic culture politics amadi matuga mari lena ba hiram da yamna factually accurate oiba information amati knowledge mayam sing do outside Manipur ki mi mayam sing da khangan na ba ke aduda natabida Manipur amati notice ki region aduga praja ama khai ti ki information mayam sing do ki research to ba ki methodology nata perspective mayam plurality mayam sing do madu bu support to ba aduga akoi ki individual adake group mayam different groups notice nanda laiba different group mayam sing sigi different ideology mayam sing se sibu sigi si khena ba mata udana khana na bagi debate tawna na bagi platform ama supi ba adugumba research body amane adudi makha tar ko no za hanjani jin sagi maruina sagi Manipur Research Forum mana tawili ba activities se kari do atong sandong na tapu Manipur Research Forum na akoi knowledge domain da activities tawbani na publication tawba seminar conference organize tawba aduga film show tawba haidba mayam sing si matam gi adum continuity ama laituna adum engage tawduna la ngasi phawbda do za sagi koi Manipur Research Forum dagi through dagi haitar ko kari publication di adi puthokpi boge ngasi bawda ai samlapna haijabada akoi ke Eastern Quarterly se 2005 ke April 27 April 2005 to Manipur Bhavan da release tawgi bane matam duda akoi ki madu ene kanoda register tawduna habidi ISS BN number tu lairam de dubu 2000 matung da 2000 akoi ki matung tabada madu research body mayam amagi chatra makhai ki kana naba adu mayam puthokpada madu hen mateng oigani haina khambada ki register tawra matung da housing na mo Eastern Quarterly se akoi ki UGC na list sama same ever recognize to list chu sanana baina kan na maduge list yauna na baina thagat page process ta du thagat na yauna na baina housing process ta kana tauri masina akoi ki publication Eastern Quarterly ki publication geni asida nata bida seminar Eastern Quarterly ki haijabada masi volume akoi 3 dagi hauraga ngasi volume 12 one say recently publication kanoda print ki puthok sare masigi mathakta koi seminar akoi ke monthly seminar or special seminar haina lai adu all humfu dagi hena matam tu dagi haro ngasi baw humfu dagi hena organize tawjare adu da natabida samna lucidity ki gulab 2006 ki da akoi GNU da ihan han ba oina sanahan akoi ga coordinate tawner kan da sanahan ke adugi kano su akoi covering kai su akoi ki kano da yaw jabane adugi mathak da film screening discussion plays atopa place makhai aduga kanoda national level ki seminar Manipur University da 2011 da sinjagi ba colloquium workshop aduge music
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯗ ꯐꯣꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯐꯣꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯕꯨ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯨ आदा मणिपुर अमदे नॉर्थ ईस्ट के मरोइना मणिपुर के हाने के फोक म्यूजिक टू द यामना फजबा मखन के यावबा पोटो यामना रिच ओबे कल्चर दु मयाम सिंगदा खंगन नबगे अदुम वाखलोन दुदा कोइना म्यूजिक के प्रोग्राम सु तौजके बनी रोसमांग दिला समना लुसिदी के गुलाब तो पीस अखोई के युमदा नत्रगना पीस ओइद्रौकांदा पीस ओइरा अगदी कर्म मोंद लगे है सोशल इशू के अंडरलाइंस मैम लेबा अदुंबा लीला ओइबनिना अखोई जेनुद मजु उच्चकेबनी एस ए शो पीस अमसुनी हाइजबदी सुमाइना अखोई असोम चाइट मणिपुर सुंब कल्चरल की सुमाइना रिचनेस ओइबद लई हाइबद मैम खंगनबा अदुंबा तौजबने दुगा पब्लिकेशन की अदुगा सेमिनार की ओरगसु मणिपुर की नॉर्थ ईस्ट की रीजन अमदी मधु के प्रजा मखई की इहुल सिंगदो अदुगा पॉलिसी अमदी लोइनम सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अदुगा मरी लेना मखई तो बेस तौरकांदा मसिदी तौबा यारेने हायरकांदा मधुना अदुंबा वाखलोन तो तौजगिबा कनोने हाइदे तौरेबा मखई से लोइनम प्रोग्राम मखई से ओजाइना मुख मखा ताना तो जमी ने ओजाने ताकपिरको सिदा साइकी पुई कनो मणिपुर रिसर्च फोरम से दिल्ली बेस तवे तो अतोप्पा मफम सिंगदा मागी ब्रांच कुमा हांगबिबा लेब्रा अकोई की मणिपुर रिसर्च फोरम से इम्फाल मदे दिल्ली दा ऑफिस लेजबने अदुगा अकोई के मेंबर मखै के हायरगदी शिमला दा गुवाहाटी दा अदुगा दिल्ली दा अमदी इम्फाल दसु बेस तौदुना लाइजबा हाइबदि मेंबर मखैदो लोइना साइथोक्तुना हाउजे तिते साइथोक्तुना लाइजना अदुदा नतबिदा एनीवेयर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया दा अकोई की समना ईस्टर्न क्वार्टरली की नतर करुबा खरा मदु इनिंगे नतर करुबा खरा प्रेजेंट तौगे हायरगदि समना गुजरात लाइरिबा गुजरात यूनिवर्सिटी की मखैनी हन लेटेस्ट एडिशन की ईस्टर्न क्वार्टरली दा कंट्रीब्यूशन तौबिराइबा मखै से मोय अनि अहमदि हाइबदि अइना हाइजबदि मसी अकोई दिल्ली खक्तगी वा नते मसी एज अ नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुर अमदि नॉर्थ ईस्टर्न दुके मदुगी वाखलोन दो मदुबु नुक्सिजबा मदुई मताना खानबिबा मखै दुके इंडिया के मफम सिंगदा इवन इंडिया की मपान लेब मखै सुसु अदुमाइना तौजब पोट ने अखोई ओजा समना साइकी अखोई ईस्टर्न क्वार्टरली से हाइदि एमआरएफ की मागी एक्टिविटी अमु ओइबा हाइतारेको मागी पब्लिकेशन अमु ओइबा ईस्टर्न क्वार्टर से तसनादी प्लेटफॉर्म अमने बनत्रा साइकी अखोई नॉर्थ ईस्ट की ओइबा अदुगा मणिपुर की ओइबा कनोसिंग मागी वॉइस सिंग हाइतारेको ओजागी अदुगा मयामगी वॉइस सिंग तानबगी प्लेटफॉर्म अमनेबा ईस्टर्न क्वार्टरली से सेना हाइजबदा ईस्टर्न क्वार्टरली से टीम बेस ने टीम बेस हाइबदि अखोइने इशू अमा फोंग फोंग साबा इशू नत्रगने इशू दु फोंग फोंग सादरगसु दरकार ओइबि इशू दु मणिपुर के अमदि नॉर्थ ईस्ट की मसी मखैसिदि दरकार लेरेको मसिदि तौदबा यादो पोटनि हाइबसे ग्रुप मखैसिना एज अ डेमोक्रेटिक कनोदा मेंबर मखैसिना कन्ना नैनरकांदा मेंबर नतबि मेंबर खक्तसु नते अखोइगे जेएनयू जामिया अमदि दिल्ली की रिसर्च स्कॉलर मयामसु यारकांदा मोई कंट्रीब्यूशन सु यामना साउना यंग स्कॉलर्स मखैसो कोई सपोर्ट एनकरेज तौबगी मोइगी सु सपोर्ट तौबोइना मोइगी सु मोइना पांजबा लाइन तुदा चटपदा अदुगा अखोइगी सिगा सु चानरगदि अदुगी वाखलोन मानो मखै दुगे अदुमाइन तौना पीजबा पोट ने ईस्टर्न क्वार्टरली सिदा कनो से इशूस अबे टीम बेस ने मदु इशू अकोइना टीम बेस ओरगा सु सिगे मनुंग सिदा टीम हाइबा मा कैलाइडोस्कोप हाइबा सेक्शन नामा टेक 2 हाइबा सेक्शन नामा सुमाइन तोना अहुम थोम खाइदो टेक 2 हाइबा दि हाना पोंगिबा मखै तो किदा करम करम मोंग द लैगे करी करी नो लैरेबा पोट तो हाइदा अकोइना एनी मदु अकोइ मणिपुर बया नॉर्थ ईस्ट बया
Delhi da base to be natra India ke any mafam do be adu ngamba maduki reason da maduki team do the expert or na khaliba kanoda professor do natra gana research scholar do natra fellow to da akoina haijar kanda akoi contact liner kanda moi ki su adumai to na to po ni adu kaleidoscope sina khara haide team do the kirang haido kar kanda tauba aduga main articles makai ti team du gi matungina team du gi mari leiraba kano da issue da koi article leiraba ahum mari manga adi matam du gi karmaina kam article number 2 lepa khotpa du gi tuna matam na khar khena bale jahazse movie na khanjani yaragdi ozamagi kanu si hoi isten quarter du thopire ko ado sangi siguma publication to bana to karigumba program ma to ba simak to bumagi sai ngi resource na am changbiri matra ado high resource se ozaina karam haidi private funding boy biro na traga sai gi koi government funding boy biro ko adum madagi assistant phang biba leibra hoi akoi na ihan han ba horapada samna se Manipur Research Forum Delhi hauti the Manipur Research Forum haina same gar masi kainone ahambada akoi ki Delhi da leiba Manipur bu nuksijaba makai duga moi ki individual pocket ta ki one issue se issue ama se smain to no puthok piro haina moina puthok sake haina puthoga issue amam se nam gi bane Eastern Quarterly Europe matam sida aduga loina na matam du ki member akoi member chama khare henba to mana la me matam do lupa chama minimum contribution to tauna se haina aduga adwa Eastern Quarterly si lapu matam da su akoi ki seli chongi ba makai ki member mayam sing sigina punna masi lanai masa gi kanwa tu ki contribution tauna kan da puthok sakiba type setting dagi horaga haibadi my printing type setting dagi horaga loinama grammatical aduki loinama madagi editing loinama se akoi ki chel songi ba makai sege editorial team sina loinama tawjaba nga kan haibadi outside outsourcing ama bawa yaute ba haibadi loinama se haidi akoi ki humang man haibadi chel songi ma makai to ki humang man do adu ki result ne ba mayam ki humang the Eastern Quarterly haina lai adubu 2008 yorpada akoi masi nambada matam paisa changbana maram oidna aduga masigi Eastern Quarterly si mayamna pamnare haibagi email da kaida lakpa mayam ama laibada ki phare atude hena akoi source to thira chena Indian Council of Social Science Research ta ki yan hanbana lupa moina sanction tawbi ki lupa lising ni phu kha 40000 kha dei chahi sum akoi ki torpadu performance of hajawe matungina moina sanction do dum khara hengalakna hauzik su kano to Eastern Quarterly si Indian Council of Social Science Research na funding adum tauna no bi process ta adum sa thajari ado zama kano de ko Eastern Quarterly tantra ko atopa activities in tawse sigi magi haidi source of assistance hai tar ko magi kano sing se atopa kano de ko ki crowd funding tawbirga lakpana de karam mo da ko aina ngasai sigi Indian Council of Social Science Research na pirai ba pan ka tu na ta bidai koi Eastern Quarterly se adum member ma khaina su yoli aduga moi se mina pamjo ma khai du khai su aduga moi ge kari hai kani masipu chahi amage annual member wai jage subscribe tau jage haiwa mayam suni lakpa fund do aduna aduga ekoi member ma kana su matam ge paisa si tauraga taujo pot ni loina ma samna music ki na lucidi ke gulab to su ekoi na ngamjaba member ma khai duga ado satra ma khai di yahondre member ma khai duna ngamjang do paisa du tauraga da moina su mayam ge for tu ra ka da admain to ngamjaba khara do contribution tawgiba Manipur University tawgiba colloquium to the conference to the na kaino do Indian Council of Social Science Research Shillong na funding tawbi ki do workshop
aduga film screening tauba makaise loina ma akoina director to moi concern director makaido torakanda moida tonganba copyright ki akoi kainom ta pijate as a free of cost to moina nungsi bidna dum pipi ra kanda mayam ge ade as a educational propose ki ne haibada ge moina free of kaino to torakanda loin tawjaba pot ka tani ade mayam ge akoi khakta na tabida mayam film screening so film ge director makai moi concern kainom makai dana freely admine tawdna education propose ke waragati kaisu kaite haina tawdna akoi ke so moi ge copyright ki violation kari ke laitana badu so mayam so precaution lawra kanda main tawdna tawjaba pot ne do zana haidi hek khogi ra padagi na hasi poki da haidi khulum cha da mayam thena birong mani ado hasi ki oina ko zana koi ki current status ai tare hasi kari khulum cha da thena biri hauzik ta khudong sa da ba haiba maktu aige motadi adu hakna khudong sa da ba haiba maktu laite adu ba koina pamjaba wish tawjaba haiba se chai Manipur Research Forum se platform oin oi bedege as an institution amoina oirakpa adu gi wakhal londa kano se da Bisempur da lam macha ma laina na bai paisa su patient kharabane adu kanuma process kharate hauzik cannot tawre maramdi masi vibrant and oil and infrastructure ke darkar lai akoi independent hausi Delhi da ma de Imphal da office laser ga so office have a proper kano to the place to the mi gi haidi akoi gi member ma khai gi kano to da yum du da natrana quarter do oil ponado infrastructure du ki du laira ka the infrastructure development tawbaki adugi du laira ka the hana vibrant oi kani haibi wakhalon amadi kana laijai aduge oza sagi ozalo budi habi rekwa sagi magi haidi kano da kui Bisempur da sagi magi tongan ba kano ma haidi institute oina sengkon na buge dugi plan lebin ta piri ba ado hazik se koi gi government of Manipur hai tare ko central government of Manipur gi haidi magi concern kano department ore ba sunu ko oza oida karim ba koi gi adu magi mateng pang bi ko lei ba ata oza oine approach ta ko lei ba akoi अहांबदा कोई की यारिब मकई कोई के कनो से रिसर्च फोरम की दा अदगी रिसर्च फोरम के इंडिविजुअल लेवल दा अप्रोच तौरकान दा डायरेक्टली नांगे डीसी की वरगसु मणिपुर की साइट तो खाना अप्रोच तौरबती खजिकतंग इनिशिएट तौना बाहायना खानबदी लै अदु खांगना इनिशिएट तौदुना तौबगी कनो दुदि तौना बाहायबगी अखोई समना पिगसु सारसु लाइजर फंडना लैरा कांदा करिनो कमाइन तौबा याबा हायबदुगी खाननबगी प्रोसेस तदि लाइजरी अदु खांगना अखोइना प्रेशर करियानी मदुदा यामना यावसिंग कुमांग चावसिना मणिपुर गवर्नमेंट किता नत्र कनोदा अदु खांगना याम कन्ना प्रेशर पिरुबा नत्रगना हांगुबगी वादुदि थोदोकपदि लाइजद्रि ब्रांडे अदुगी ओजागी कनो से कुगी एमआरएफ साइट को मणिपुर रिसर्च फोरम से सीसे हेन चखोना भाई तर करी करी दी ओजाना कदी तहन्नी अखोई मणिपुर रिसर्च फोरम दिल्ली से ख्वाइदगी मरु से ईस्टर्न क्वार्टरली बोयरसु नत्रगा सेमिनार कॉन्फ्रेंस मैम सिंगसिदा sincerity ama ga loina na maduda thabak tawbage darkar ama lai madu MRF si kung koina hingnana bage machak amoina anoba young scholar sing sina akhoi ge MRF si da ngasai ge yauragadi madu manung da lairiba akhoi ge Manipur bu Northeast ki issue mayam sing da interest laibra mage masam sa ge line to da hena tauning ba side to the hena tawbada platform am so people loina madu young scholars makai se laagade hena madu hena sakhat kadra haibagi wakhalon ama laijai adu recently akoi moi me young scholar Mari amaso amade Canada Nehru Memorial Library da Memorial Museum ki library da fellow in laiba amaso yawi aduga topa moi research scholar PhD scholar moi ahum amaso mind tawduna koi gi forum da yawba
हाइदि थबक तौबा मदुगी ईस्टर्न क्वार्टरली के मरी लेनबा दुगा सेमिनार मरी लेनबा दुगी वाखलोंसु लाइदना मोइसु अमुखना याव हौरई मणिपुर रिसर्च फोरम की मेंबर्स क्या लेबीगे सिपोदा अदुगा साइगी मागी मेंबर्स मोबिलाइज तंगबा ओजावेना करी करी हाइदि पांबैसिन कनो तोबिरी सिनाबिरी अच्छा कोई मणिपुर रिसर्च फोरम के परमानेंट मेंबर होइना हौजेक कोई 13 लेजे अनौब मोई रिसर्च स्कॉलर अदुगा नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी गिदा फेलो होइना लेबा अमासो मोई मरी अमासो मणिपुर रिसर्च फोरम का खुसमनतुना थबक तौगनी हाइबगी वाखलोंदा इकुई कुइद्रिङैसिदा मोइसु अखोइगे थबक तौमिनबा हौरे चौथोनबगी वाखलोंदा जेनु जामिया अमदी दिल्ली यूनिवर्सिटी दा अखोइगे मंथली सेमिनार से मफम दुगी अखोइ समना नॉर्थ कैंपस दा लैरिबा अखोइगे मणिपुर की ओजा मखै कॉलेज की नॉर्थ ईस्ट की ओजा मखैदा तानरकांदा सेमिनार तौबदु दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस जामिया दा जेएनयू दा मफम दा तौरगदि मोबिलाइज तौबसे हेनो फगद्रा हेना कनगद्रा हाइबगे वखलोन अमा अखोइ कन्ना अमुक इनिशिएट तौसी हाइना मणिपुर रिसर्च फोरम के मेंबर सिंगसे ड्राइव तौनबगे वखल अमसु खनजरे ओजा मेंबर होइबसे को हाइदि अखोइगी दिल्ली ngakta confine tौबदबिदने को अतोप इंडिया के अतोप पार्ट लैरिबे सिंगसे हाइदि मरुइन यूथ सिंगसे हाइतारबो हाइदि अखोइगी इंटेलिजेंस यावरिबा अखोइगी स्कॉलर यूथ सिंगसे सिसु मोइस इन्वॉल्व तौनबगी अतोप स्ट्रेटजी के लैबिबरा कमाइन तौ मोइसिन मेंबर से दिल्ली खक्तदा लैबगे ओइगदबनि हाइबगे कनोदे सबचाबा अदुमबा रेस्ट्रिक्शन दे लैते अखोइ एनी मदुगी एक्जेक्ट परमानेंट मेंबर माने ट्रस्टी की मनुंगदा परमानेंट अदगे अतोप मखन के मेंबर ओइना लैरगसु थबक तव याबा नत्रगना कोऑर्डिनेशन पिनरगा अखोइ थबक तव याबगी कनोतुमदि लोइनबा इंडिया की मफम एनी मफम द लैबदा मदुगी कनोदुदि अखोइ ओपन अप तवेन खंदे मरमदि अखोइगी मेंबर मक्सु हौजे हौजे मक सिमलादा गुवाहाटी दा इम्फाल दा दिल्ली दा सुमना अदुगा साइथोक्तुना लै हौजे हौजिकसु लैरिबनि अदुबो इशू दु लाप मतम डिस्कशन तौनरगा मदुगी मीटिंग तौनतना मदु लेपगा तव पोनी हाइबदि दिल्ली खक्तदा कोना बेस तवगनि हाइबगे वादु लैजदे अखोइगे चुमनागी ऐसा प्रैक्टिकलिटी की येंको तना पुल्लगदि हेना फबगी कंटेक्स्ट लापसु अदुना मखला म ओइरे अदुबु अदु खना देदि खक्तगिदि अखोइ रेस्ट्रिक्शन तौजदे अदु मखा तारपसिदि ओजा हाइदि ओजाना कुगी गायत्री एमएसटीबी के सिगम प्रोग्राम से लिंक बिरपगी दमक्ता एमएसटीबी के माइकै दिगी ओजाबु हनना थागतसरी Yang biri pemiang musuh hana, mesti juga kita hana orang orang kerja.